V četrtem krogu smo v Ljudskem vrtu spremljali štajerski derbi, že 100. obračun med Mariborom in Celjem. Državni prvaki so torej prišli v goste, tekma je bila izjemno zanimiva s številnimi priložnostmi, čudovitimi zadetki in delitvijo točk, ki se je na koncu zdela še najbolj pravična. Na koncu je bilo 2-2 in tu so najzanimivejši trenutki te tekme.
novim trenerjem se mi zdi, kot da smo začeli novo prvenstvo. Pač je tako naneslo tudi sezone specifična in da sem imel prejšnjo kolo, sem občutek, da smo začeli nekaj od znova. Mi se moramo čim prej prilagoditi, niso problem trenerji, mi smo tisti, ki imamo na igrišču in zdaj je čas, da mi pokažemo pravi obraz in mislim, da pristop na teh dveh tekmah je bil odličen. Danes predvsem smo se borili in to je važno, od tega treba izhajati in kvaliteto itak imamo in to dati na pladen in bo vse v redu. Lo separerei in due partite dentro una, perché alla fine nel primo tempo penso che Zeli abbia giocato molto meglio, abbia fatto meritatamente, sia andato in vantaggio, meritatamente finito il primo tempo 1-0. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio noi, abbiamo aggiustato 2 o 3 cose. La squadra comunque ha reagito, è sempre stata in partita fino all'ultimo minuto, poi potevamo perdere, abbiamo pareggiato ma potevamo anche vincerla.